ilmapiiristä, mikä täällä on. Tack till Herren för den atmosfär och den stämning som här är. Pyhän hengen läheisyydessä on mahtava olla. Det är underbart att vara i den heliga Andes närvaro. Ja osa näistä lauluista oli sellaisia, mitkä tuli suoraan jostain todella kaukaa kohti. Och en del av de här lovsångerna var sådana som kom på något vis långt ifrån men direkt mot mig. Koska muistan, kun Seppo J. Järvinen 90-luvulla alkoi osaa näistä kääntämään. Jag kommer ihåg någon gång på 90-talet när Seppo Järvinen började översätta några av de här. Niin ne kolahti todella kovaa. Och de på något vis tog tag i mig riktigt ordentligt. Ja niitä aina välillä tässä vuosien mittaan on noussut esiin. Och alltid nu och då under åren så kommer de fram på nytt. Ja jälleen kerran, ja mä todella nautin siitä. Och nu igen, jag njuter verkligen av dem. Koska Jumalalle me saamme laulaa uuden laulun. Därför att vi får sjunga en ny sång Ja till saamme Gud. tuoda varastoistamme esiin vanhaa Och vi får också ta från förrådet äldre ja uutta. och nya. Ja Jumala tekee koko ajan meissä uutta. Och Gud gör hela tiden nytt i oss. Kuulin, että olette käyneet apostolien tekoja läpi kesän aikana. Jag hörde att ni har håller på att läsa apostlagärningarna. Ja sovimme Rogerin kanssa, että alan puhua luvun 22 lopusta eteenpäin. Och vi kom överens att jag börjar läsa här från slutet av kapitel 22. Joten luetaan apostolien teot luku 22 jakeesta 23 eteenpäin. Så det är apostlagärningarna 22 från vers 23 framåt. Luetaanko niin, että luetko sä suoraan ruotsiksi vai luetaanko? Du kan läsa på finska och så läser jag på svenska. Joo. Mennään tämä kohta, mitä minulla on sydämellä, niin 3 osassa. Jag tänker dela in det som jag har på hjärtat i 3 delar. Kun he huusivat ja heittelivät vaatteitaan ja viskelivät hiekkaa ilmaan, komentaja käski viedä Paavalin kasarmiin, saadakseen tietää, mistä syystä he niin hänelle huusivat. Komentaja käski ruoskia ja kuulustella Paavalia. Kun sotilaat olivat sitoneet Paavalin ruoskittavaksi, hän sanoi lähellä seisovalle 100 päällikölle: onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista vieläpä ilman tuomiota? Sen kuultuaan 100 päällikkö meni komentajan luo ja ilmoitti asian hänelle. Mitä aiot tehdä? Tämä mieshän on Rooman kansalainen. Komentaja meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: sano minulle, oletko sinä Rooman kansalainen? Hän vastasi: olen. Komentaja sanoi: minä olen suurella rahasummalla hankkinut tämän kansalaisoikeuden. Paavali vastasi: mutta minulla se on ollut syntymästäni saakka. Silloin ne, joiden piti kuulustella häntä, poistuivat heti hänen luotaan. Myös komentaja, saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, pelästyi, kun oli antanut sitoa hänet. De skrek, slet i sina kläder och kastade upp sand i luften. Kommendanten lät då föra in Paulus i fästningen och gav order om att han skulle förhöras under prygel, så att man fick reda på varför det skrenade så mot honom. När man band fast honom för att piska honom sade han till officeren som var med: är det tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte är dömd för något? Då gick officeren till kommendanten och anmälde saken och sade: vad är det du tänker göra? Den mannen är en romersk medborgare. Kommendanten gick till honom och frågade: är du verkligen romersk medborgare? När Paulus svarade ja, sade kommendanten: jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap. Jag fick det när jag föddes, sade Paulus. Det som skulle förhöra honom lät honom den genast vara, och kommendanten själv blev förskräckt när han insåg att det var en romersk medborgare som han hade låtit fängsla. Mitä tässä tilanteessa oli tapahtunut? Vad händer här i det här tillfället? Kansanjoukko huutaa ja haluaa tappaa Paavalin.
Folkmassan ropar och vill döda Paulus. Roomalaiset sotilaat haluavat ottaa hänet kiinni ja ruoskia totuuden hänestä. Och de romerska soldaterna vill ta honom och piska fram sanningen ur Ja honom. yhtäkkiä kaikki nostavat kädet ylös. Och mitt i allt så räcker alla upp händerna. Paavali oli tullut Jerusalemiin temppeliin. Paulus hade kommit till templet i Jerusalem. Ja Paavali lähetysmatkoillaan, mihin tahansa hän tuli, kohtasi usein suurta vastustusta. Och vart han än kom när han reste omkring så mötte han stort motstånd. Tällä kertaa Paavalin vihamiehet ajattelivat, että tuo mies on saastuttanut temppelin. Och den här gången så tänkte hans motståndare att den här mannen han har förorenat eller skändat templet. Kenties tuonut sinne ihmisen, joka ei saisi temppelissä olla. Kanske fört dit en sån människa som inte får vara där. Henkilön, joka vanhan juutalaisen ajatuksen mukaan saastutti temppelin. En sån person som enligt judisk tradition skulle orena templet. Joten Paavali piti tappaa. Därför måste Paulus bli dödad. Sotilaat näkevät tuon valtavan kiistelyn Och soldaterna såg den här uppståndelsen. ja tulevat ja vetävät Paavalin siitä pois. Och kommer att dra bort Paulus därifrån. He eivät täysin ymmärrä, mistä tämä kaikki johtuu. Men de förstår inte riktigt vad det beror på egentligen. Todennäköisesti tuo väkijoukko puhui hebreaa tai arameaa. Och den här folkmassan pratade hebreiska eller arameiska. Aramea, joka on tietty sukulaiskieli heti hebrealle. Arameiska som är en besläktat med Sotilaat hebreiska. eivät välttämättä ymmärtäneet sanaakaan, mitä tapahtui. Och soldaterna förstod antagligen inte ett ord av det som sades eller som hände. Ja niinpä sotilaat ajattelivat, että nyt on joku rikollinen saatu kiinni. Och de tänker att det är säkert en brottsling som nu har blivit fast. Me viemme tämän kaverin pois Vi tar bort den här killen ja pieksämme hänestä totuuden och ulos. vi piskar honom tills han säger sanningen. Myöhemmin selviääkin, että roomalainen komentaja ajattelee, että tämä olisi eräs kansan kiihottaja. Och det visar sig också att den här kommandanten tänker att det här är en uppviglingsman som de har hittat. Tuohon aikaan oli ollut useita erilaisia kansanjohtajia, jotka rakensivat vastarintaliikettä. På den tiden fanns det många sådana motståndsmän som försökte ställa till med uppror. Juutalaiset odottivat, kuten odottavat tänäänkin vielä, Messiasta. Men judarna väntade på Messias precis som de väntar ännu idag. Jeesus ei heidän Messiaakseen kelvannut. Men Jesus dög inte som deras Messias. He odottivat sotasankaria, De väntade på en krigshjälte, sotilasjohtajaa, joka ajaa roomalaiset pois mereen. på en militär ledare som skulle köra bort romarna. He eivät ymmärtäneet, että heidän Messiaansa tuli kärsivänä lampaana. Och de förstod inte att deras Messias kom som ett lamm, ett lidande lamm. Heidän Messiaansa tuli nöyränä aasilla ratsastaen, juuri niin kuin profeetta oli ennustanut. Att deras Messias kom ödmjuk ridande på en åsna, precis som profeterna hade sagt. Sotilaat tulevat ja vievät Paavalin ja sitovat hänet todennäköisesti tällaiseen stressiasentoon. Soldaterna tar honom och binder honom antagligen i en sån här stressposition. Ja juuri kun he ovat alkamassa tuon ruoskimisen, Och precis när de ska börja piska, ja tuo ruoska ei ole koskaan ollut mikään meidän tämmöinen pieni lempeä piiskamme. och de där piskorna var inte sådana som vi kanske ser någon gång som är så här på något vis. Sillä vähän näpäytellään Att näin man ja bara lite klappar på kysytellään, että kysytään, kerrotko jo totuuden. och frågar att ska du inte nu berätta någonting. Vaan roomalaiset olivat kiduttamisen ammattilaisia. Romarna var proffs på att tortera. He tiesivät, kuinka ihminen saadaan kivun partaalla niin äärimmilleen vietyä. De visste hur man gör med en person, hur man ska behandla en person ända till liksom yttersta gränsen, Että totuus tulee kyllä sieltä. så att sanningen kommer fram. He tiesivät myös, kuinka tappaa ihminen mahdollisimman tuskallisella ja pitkällä Och tavalla. de visste också hur man ska döda en människa möjligast utdraget. Tuon tavan me tiedämmekin. Och det vet vi ju också egentligen. Se on tuossa. Det är korset som vi ser där.
Se oli roomalaisten kehittämä pahin mahdollinen kuolemantuomio. Ett avrättningssätt som uppfanns, eller ja, som romarna hade. Se oli häpäisy, se oli kidutus ja se oli pitkään kestävä kuolema. En död som räckte länge, och det var skamligt och utdraget. Mutta yhtäkkiä tapahtuu jotain. Men nu händer någonting speciellt här. Paavali sanoo, voitteko te tehdä näin minulle, Rooman kansalaiselle? Men Paulus säger, kan ni göra så här mot mig som en romersk medborgare? Kaikki kavahtavat. Och alla på något vis hajar till. Oletko sinä Rooman Är du kansalainen? verkligen en romersk medborgare? Rooman kansalaisilla oli todella suuria etuuksia tuohon aikaan. De romerska medborgarna hade stora förmåner på den här tiden. Siksi siitä saatettiin maksaa suuri omaisuus, kuten komentaja oli maksanut. Och därför var man villig att betala en förmögenhet för det här, precis som han sa här, kommendanten. Koska jos olet Rooman kansalainen, Därför att om du är en medborgare, sinulle taattiin se, että sinulle ei tehdä vääryyttä. då garanterades du att ingen orätt eller orättvisa händer dig. Saat aina oikeudenkäynnin, sinua kuullaan ennen Du tuomiota. får alltid en rättegång och du blir hörd alltid. Lisäksi Rooman suuri imperiumi koostui pitkälti orjista. Därför att imperiet, romerska bestod av slavar mestadels. On erilaisia arvioita, paljonko heitä oli, mutta jopa 75% kaikista imperiumin töistä tehtiin orjilla. Man uppskattar att upp till 75% av allt som gjordes och arbetades, det gjordes av slavar. Rooman kansalainen oli ikään kuin kuningas kotonaan. Och därför var en romersk medborgare som en kung där han bodde. Ja jos roomalainen ottaa toisen Rooman kansalaisen ja alkaa ruoskia häntä, Om en medborgare tar en annan romersk medborgare och börjar piska denna, se on kauhea rikos. så det är ett fruktansvärt brott Sillä on vakavat seuraukset sille, kuka niin tekee. och som har allvarliga följder. Tämän vuoksi kaikki sotilaat kavahtivat. Och därför ryggade alla soldater tillbaka. Tämä sadanpäämies menee komentajan luo kertomaan, hei, tiedätkö mitä sä teet? Och man gick till kommendanten och sa att vet du vad du gör? Hän on roomalainen. Han är en romersk medborgare. Komentaja todennäköisesti juoksee paikalle Antagligen så springer kommendanten dit ja sanoo, että oot sä oikeasti Rooman kansalainen? och frågar, är du på riktigt en medborgare? Kyllä, Ja, syntymästäni saakka. från födseln. Lex Poreia. Lex Poreia. Vuonna 246 ennen Jeesuksen syntymää. År 268 Joo, 246, joo, 248 före Jesus födelse. Tuo laki takasi Rooman kansalaisille valtavan turvatut oikeudet. Alltså en lag som garanterar väldigt stora rättigheter för en romersk medborgare. Ja Paavali oli Rooman kansalainen. Och Paulus var en sådan. Tilanne muuttui täysin. Så den här situationen ändras helt och hållet. Muistatteko muutamaa lukua aikaisemmin, kun kävitte läpi lukua 16? Kommer ni ihåg kapitel 16 som vi gick igenom? Paavali ja Siilas tulivat Filippiin. Paulus och Silas kom till Filippi. He ajavat tietäjä hengen ulos eräästä palvelustytöstä. De driver ut en ond ande från en flicka. Ja tuo tyttö ei enää pystynyt ennustamaan tulevaisuutta. Och den här flickan blir av med sin spådomsande och kan inte mera förutspå. Ja tuon orjatytön isännät menettivät valtavat tulot. Och den herre som ägde henne mistade väldigt stora inkomster. He veivät Paavalin ja Silaksen oikeuteen. Och de förde Paulus och Silas inför rätta. Jostain syystä Paavali ja Siilas eivät kertoneet heidän Rooman kansalaisuutta. Av någon anledning så berättade de inte då om sina medborgarskap. Heidät ehdittiin ruoskia pahanpäiväisesti. Och man hann faktiskt då piska dem. Ja yöllä he makasivat jalkapuussa vankisellissä. Och på natten så var de i sån här i stock med fötterna i fängelse.
Haavat selässä olivat syvät. med stora sår på ryggen antagligen, Kivut olivat varmasti kovat, med stora smärtor. mutta he alkoivat kiittää ja ylistää. Men de börjar prisa Gud och tacka He Gud. päättivät kiittää ja ylistää Jumalaa. De bestämde sig för att prisa och tacka Gud. Ja muistatte, mitä tapahtui? Och ni minns vad som hände. Mitä se oli? Vad hände då? Saa huutaa vapaasti. Man får säga, Tapahtui maanjäristys. det blev en jordbävning. Valtava maanjäristys. En mycket stor. Kaikki vankilan ovet lensivät auki ja kahleet katkesivat. Alla andra fängelseportar kom upp och också bojorna lossnade. Tuo vangin vartija, joka tuolloin oli vuorossa, Och den vakt som hade tur just då kuvitteli kaikkien vankien karanneen. och tänkte att nu rymmer alla har rymt. Hän veti miekkansa esiin ja oli painamassa sen Och vatsaansa. han tog sitt svärd och var just i färd med att trycka in det i sin buk. Koska Rooman laki oli myös armoton laki. Därför att den romerska lagen var inte nådig. Jos roomalainen sotilas menettää vangin, jota hän vartioi, Ifall en romersk soldat eller en vakt mister en fånge som hän todennäköisesti vastasi siitä hengellään. och han svarar med sitt liv för det här. Historiankirja kertoo, että vangin vartija kärsi sen jälkeen tuon vangin rangaistuksen. Och historieböckerna skriver att en sån här fångvaktare kommer att få samma straff som den fånge som han skulle vakta. Ja nyt tuo vanginvartija kuvitteli valtavan määrän vankien kaikkien kadonneen. Och nu tänker han att alla fångar har rymt. Joten viisainta on saman tien päättää Det är omat bäst att ta päivänsä. sitt eget liv. Mutta Paavali ja Siilas huutavat, hei, älä satuta itseäsi. Men Paulus och Silas ropar, nej, ta inte ditt liv. Me olemme täällä kaikki. Vi är alla här. Vanginvartija tulee ja heittäytyy Paavalin ja Silaksen eteen. Och fångvaktaren kommer och kastar sig ner på marken inför dem. Ja seuraavissa tapahtumissa vanginvartija ja koko hänen perheensä pelastuu ja heidät kastetaan. Och sen läser vi om att hela den här fångvaktaren och hela hans familj kommer till tro och de blir döpta. Paavalin ja Siilaksen haavat hoidetaan. Och Paulus och Silas sår blir omskötta. Ja aamulla kaupungin johtomiehet tulevat sitten kertomaan, että nyt saatte mennä. Och på morgonen kommer stadens ledande och säger, nu kan ni gå. Ja tuossa vaiheessa Paavali kertoo, me oltiin muuten Rooman kansalaisia. Och i det här skedet nu säger han, vi är annars också romerska medborgare. Ja kaupungin johtomiehet menee aivan valkoiseksi naamaltaan. Och de här ledande blir helt vita. He ovat ruoskineet ilman oikeudenkäyntiä Rooman kansalaiset, De har piskat medborgare utan rättegång joita suojaa lex Poreia. som är skyddade av den här lex Poreia. Ja tilanteet vaihtuvat täysin ympäri. Och de här skeendena byts om hela tiden. Noista johtomiehistä tuleekin nöyriä pyytäjiä Paavalille ja Siilakselle. Voisitteko ystävällisesti vain unohtaa tämän ja lähteä? Och de här styrande blir väldigt ödmjuka och ber så här att skulle ni vänligen kunna nu glömma det här och bege er bort. Ja me tiedämme, että Paavali ja Siilas lähtivät, mutta he hankkivat ensin hiukan aikaa Filippin kaupungin uskoville toimia vapaammin. Och de kommer att åka iväg, Paulus och Silas, men de ger ändå tid åt den här församlingen att verka. Koska johtajat olivat pelästyneet pahanpäiväisesti. Entä jos näitä roomalaisia on enemmänkin näissä uskovissa? Och för att de ledande hade blivit väldigt rädda och de kanske tänkte att finns det flera. Ja lisäksi vanginvartijan perhe oli nyt uskossa ja kastettu. Och fångvaktarens familj var troende och de var döpta. Kun tullaan tähän tilanteeseen Jerusalemissa, Och nu tillbaka till den här situationen i Jerusalem. yhtäkkiä roomalaiset sotilaat ovatkin Paavalin ympärillä. Me emme koske sinuun. Mitt i allt så är de där och de säger vi rör inte dig. Muistatteko, kuinka Paavali kirjoittaa korinttilaisille siitä, kuinka sana rististä on hullutus niille, jotka ovat matkalla kadotukseen? Kommer ni ihåg i Korintierbrevet står det att budskapet talet om korset är dårskap för dem som går förlorade. Se on valtava pahennus niin juutalaisille, kreikkalaisille kuin roomalaisille.
todella huono asia. Det är mycket dålig sak för judarna och grekerna och romarna. Kukaan ei halua edes puhua siitä. Ingen vill ens tala om det. Eivät juutalaiset, Inte judarna. koska 5. Mooseksen kirjassa on kohta, Därför att i Mosebok finns ett ställe. jossa kerrotaan, että puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. On Därför att kirottu. den som hängs upp på trä är förbannad. Kreikkalaiset, jotka pitivät kuolemaa muutenkin kauheana asiana, eivät voineet ymmärtää, että joku kuolisi vapaaehtoisesti. Och grekerna kunde heller inte förstå att någon skulle dö frivilligt. Se oli kaiken loppu. Det var på något vis slutet på allt. Ja sitten roomalaiset, Och romarna, joille risti, tämä, mikä roikkuu useilla meillä kaulassa ja on meillä seinällä, och korset som kanske många har också längs med runt halsen. se oli kaikista pahin asia. Det var det allra värsta av allt. Roomalaiset keisarit ja hallitsijat käyttivät sitä pelotteena. Och de romerska styrande använde det här som ett varnande exempel, skrämseltaktik. Monet historioitsijat kertovat sadoista ristiinnaulituista kapinallisista suurten teiden varsilla. Och man läser i historieböckerna om hundratals korsfästar som fanns längs med vägarna. Se oli samalla varoitus kaikille Rooman imperiumin vihollisille. Det var en varning för alla dem som på något vis hade, till alla dem som hade ofärdiga tankarna mot det romerska imperiet. Älkää edes ajatelko tai teille käy näin. Inte ens tänka tanken, utan det går så här för er. Roomalaisille heidän oma tunnetuin filosofinsa, Cicero tai Cicero. Romarna hade en känd filosof, Cicero. Hän oli sanonut, että ristin kuolema on niin kauhea, että siitä ei kenenkään roomalaisen pidä edes puhua. Han hade sagt att korsfästelsen är så hemsk att en romare ska inte ens behöva tala om det. Joten roomalaisessa laissa ja Rooman kansalaisuudessa oli siis myös etunsa. Så det fanns fördelar med att vara romersk medborgare. Se suojasi sinua. Man hade ett skydd. Miksi Paavali ei käyttänyt sitä aiemmin tai kaikilla kerroilla, kun hänet uhattiin Varför tappaa? använde inte Paulus sig alltid av det här trumfkortet? Me emme tiedä. Vi vet inte. Paavali sai tuon ruoskintatuomion 3. Paulus fick liksom dom att bli piskad 3 gånger. Mutta vain tässä me tiedämme, että hän on sanonut, että mä oon Rooman kansalainen. Voitteko tehdä tämän? Men endast här så nämner han det åt de här, att han är romersk medborgare. Juoni kehittyy seuraavasti. Och nu fortsätter skeendet. Luetaan hiukan lyhyempänä, niin me pääsemme eteenpäin. Och vi läser nu lite kortare stycke. Jae 30 eteenpäin. Koska komentaja tahtoi saada varmaa tietoa siitä, mistä juutalaiset Paavalia syyttivät, hän päästi seuraavana päivänä hänet kahleista ja käski ylipappien ja koko neuvoston kokoontua. Sitten hän vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä. Från vers 30. Då kommendanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för, lät han nästa dag ta av honom bojorna, befallde att översteprästerna och hela rådet skulle samlas och förde ner Paulus och ställde honom inför dem. Paulus såg på rådet och sade, kuinka kauan se, mihin saakka se luit? Voit lukea hyvin sen jakeen vielä. Se Paulus såg på rådet och sade, mina bröder, jag har alltid intill denna dag tjänat Gud med gott uppsåt. Paavali, joka oli siis puhunut näille Rooman sotilaille kreikkaa. Paulus hade alltså pratat grekiska. Ja omalle kansalleen arameaa tai hebreaa. Men till sitt eget folk hebreiska eller arameiska. Hän aloittaa puolustuspuheensa. Och han börjar nu sitt försvarstal. Ja hän sanoo ensiksi, että mä oon elänyt koko ajan omatunto puhtaana. Och han börjar med att säga, jag har rent samvete. Ylipappi
käskee lyödä häntä seuraavaksi suulle, ylipappi Ananias. Översteprästen kommer nu här att befalla honom att bli slagen på munnen. Ja Paavali sanoo, että hei varo, Jumala tulee lyömään sinua, sinä valkoiseksi kalkittu hauta, tekopyhä. Men Paulus säger, Gud ska slå dig, din vitmenade vägg. Hän ei tiennyt, että tuo ylipappi oli luultavasti tavallisessa asussaan tullut tuohon oikeudenistuntoon. Han visste kanske inte att den här översteprästen hade kommit i sin vanliga klädsel. Paavali korjaa virheensä ja sanoo, että mä en tiennyt, että hän on ylipappi. Och Paulus korrigerar sitt misstag och säger, jag visste inte att han var överstepräst. Paavali kunnioitti siltikin Jumalan asettamaa ylipappia, vaikka tämä olikin kiero ja ahne mies. Och Paulus respekterar ändå denna överstepräst, trots att han var som han var. Ananias ei ollut mikään reilu mies. Ananias var ingen rättfärdig man. Luultavasti ahne ja kiero, Antagligen snål, mutta silti ylipappi. men ändå överstepräst. Mutta Paavali sanoo hänelle, että Jumala tulee lyömään sua. Men Paulus säger, Gud kommer att slå dig. Ja tiedättekö, tuosta hetkestä vain noin vuosi eteenpäin Och från det här tillfället, bara 1 år framåt, Ananias joutuu luopumaan tuosta arvostetusta tehtävästä. så kommer Ananias att hamna och ge ifrån sig det här ställningen, uppgiften. Kenties joskus vuonna 58-60, kun tämä tapahtuu. Kanske cirka år 58 eller 60. Ja siitä vain muutaman vuosi myöhemmin Och bara några år efter det här eräs näistä vastarintaliikkeistä surmaa Ananiaksen. så blir det så att en av de här motståndsrörelserna tar livet av Häntä Ananias. pidettiin liian Rooman mielisenä. Han uppfattades som alltför romersk vänlig. Joten Paavali kenties tietämättään sanoo myös profetian tuosta Så ylipapista. Paulus egentligen talar profetiskt här. Mutta tullaan tuohon tilanteeseen. Men vad händer här? Paavali nostaa äänensä ja sanoo, että mä oon omatunto puhtaana, palvelu mun Jumalaa. Paulus höjer sin röst och säger, jag har rent samvete. Jag har tjänat Gud. Ja hän lisäksi jatkaa myöhemmin, mä olen fariseus. Och han fortsätter också, jag är en farisee. Olen fariseusten jälkeläinen. Jag är en avkomling till fariseerna. Toivon ja kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Och jag önskar för uppståndelsens skull att bli dömd. Se oli Paavalilta loistava veto. Det var ett fint drag av Paulus. Uskon, että se oli Jumalan hänelle antama viisauden sana. Och jag tror att det var ett visdomens ord av Gud till honom. Nimittäin tuo tuomaristo siinä ympärillä Därför att de här domarna, rådet runt om honom, koostui pääasiallisesti 2 ryhmästä. bestod av två grupperingar. Fariseuksista Av fariseerna sekä saddukeuksista. och av saddukeerna. Te olette kaikki kuulleet nämä nimet varmaan tuhansia kertoja. Och ni har hört de här benämningarna och namnen flera gånger, tusentals gånger. Mitä eroa niillä on? Vilken skillnad var det mellan dessa? Fariseukset, kuten Paavali sanoi itsestäänkin, minäkin olen. Och fariseerna, som Paulus var en del av, He olivat todellisia vanhan testamentin kirjoitusten asiantuntijoita. de var sakkännare på Gamla testamentens skrifter. Ja periaatteessa he uskoivat yliluonnollisiin asioihin, kuten enkeleihin, henkiin ja ylösnousemukseen. Och de trodde på de övernaturliga sakerna, som uppståndelsen och som på änglar. Fariseuksesta voisi sanoa, että tänä päivänä kenties jokin teologian professori voisi olla hyvä esimerkki. Man skulle kunna säga att en farisee idag kanske en professor i teologi, Mutta semmoinen professori, jolla ei välttämättä ole omaa suhdetta Jeesuksen Kristukseen. men dock en sådan professor som inte nödvändigtvis har ett eget Guds förhållande i sitt hjärta. Mutta yhtä hyvin hänellä voi olla hyvin elävä ja läheinen suhde Jeesukseen. Men kan ändå ha ett nära förhållande med Jesus. Fariseuksia oli kaikista eri yhteiskuntaluokista. Fariseer fanns från de olika människoskikten och klasserna. Sen sijaan saddukeukset, Men sadduceerna, he olivat enemmänkin poliittinen ryhmittymä. de var mer som en politisk gruppering. Heillä oli usein jalosyntyiset juuret. De hade ädla rötter, He olivat korkeaita pappissuvun jäseniä, kom från höga släkter, prästsläkter. mutta he olivat tämmöisiä
pragmaatikkoja. men de var pragmatiker. He vaihtoivat periaatteitaan sen mukaan, mikä palveli heidän tarkoitusperiään Och parhaiten. de bytte åsikt beroende på hur det liksom betjänar deras egna syften. He eivät uskoneet henkiin tai ylösnousemukseen. De trodde inte på andar eller på uppståndelse. Ehkä tästä voisi esimerkkinä olla vaikkapa poliitikko. Till exempel, hur ska vi ta idag, en politiker. Poliitikko, joka palvelee jonkin seurakunnan tai kirkon valtuustossa. En politiker som kanske finns i en församlings något råd. Hän tuntee hyvin kirkon lait ja asetukset, Känner till församlingens stadgar och regler. mutta hän ei niin välitä niistä, Men bryr sig inte om dem. vaan käyttää niitä poliittisten asioiden ajamiseen. Utan använder dem för att driva sina egna politiska intressen. Eikö tämä kuulosta tänäkin päivänä aika tutulta? Kanske det ändå känns bekant idag. Me nähdään tismalleen samanlaisia asioita tänä päivänä. Vi ser idag samma saker. Mutta Paavali sanoo sellaisen asian, joka jakaa tuon tuomariston saman Men tien. Paulus säger en sak som delar det som lyssnar. Ja lopputuloksena oli jälleen kerran huutomellakka ja riitely. Och det blev igen rop och skrik och strid. Ja taas kerran sotilaat joutuivat tulemaan ja viemään Paavalin pois. Och än en gång hamnar soldaterna komma och föra bort Paulus. Paavali kuitenkin on nyt jo vangittuna. Men Paulus är ju fängslad. Ja kun tulette tulevina sunnuntaina käymään apostolien tekoja eteenpäin, Och när ni kommer nu att fortsätta gå igenom här apostlagärningarna, tulette huomaamaan, että Paavali ei enää vapaudu. så kommer det att märkas att Paulus kommer inte mer att bli frigiven. Tästä alkaa hänen loppuelämänsä kestävä vankeus. Här börjar hans fångenskap som kommer att vara hela hans liv. Hän tulee olemaan seuraavat vuodet joko rannikkokaupunki Kesareassa, Han kommer att vara i de följande åren i hamnstaden Caesarea tai lopulta Roomassa. eller sen till slut i Rom. Mutta nämä säästetään teille myöhempiä Men raamattutunteja det här varten. kommer för er sedan om en tid. Mutta avain tähän löytyy tämän raamattutunnin loppuun on seuraavassa jakeessa. Men det finns ändå en nyckel för det här till slut här. Luku 23, jae 11. Kapitel 23, vers 11. Paavalia vastaan on suunniteltu salaliitto. Det har planerats en konspiration mot Paulus, tack. Niin, että kun hän kerran vielä tuodaan kuultavaksi tämän tuomariston eteen, Så att nästa gång när han skulle ställas inför den här domstolen, 40 miestä on vannomalla vannonut, että he tappavat Paavalin. så har 40 män svurit att de kommer att döda honom då vid det tillfället. Tapahtuu ihmeellinen pelastautuminen, Men det kommer att ske en förunderlig räddning minkä Jumala järjestää, som Gud då ordnar paljastamalla tuon salajuonen. och avslöjar den här komplotten. Mutta juuri ennen tuota Jeesus itse ilmestyy Men Paavalille. just innan det här så kommer Jesus själv till Paulus. 23, jae 11. 23.11. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin luona ja sanoi, ole rohkealla mielellä, sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin pitää sinun todistaa minusta myös Roomassa. På natten kom Herren till honom och sade, var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom. Jeesus itse ilmestyy jälleen kerran Paavalille Jesus själv uppenbarar sig ännu en gång för Paulus ja sanoo valtavan tärkeät ja lohduttavat sanat. och säger just de här viktiga och tröstande orden. Ole huoleti, Var inte orolig, var inte rädd. olet juuri siellä, minne minä olen halunnutkin sinut laittaa. Du är precis där som jag har velat ställa dig. Sinä tulet kääntämään tämän kaiken kunniaksi minulle. Allt kommer att bli till min ära.
Ja minä olen sinun kanssasi koko ajan. och jag är med dig hela tiden. Et ole koskaan yksin. Du är aldrig ensam. Paavali, joka on edelleen vankina, vaikka olot ovatkin nyt paremmat. Paulus är fortfarande fånge även om situationen är lite bättre nu. Hänen henkeään uhataan jatkuvasti. Hans liv är fortfarande i fara. Vapautumisesta ei ole mitään takeita. Det finns inga garantier för att han ska släppas lös. Eikä hän enää tulekaan vapautumaan. Och det kommer inte heller att ske. Mutta silti Jeesus sanoo, ole huoleti. Men Jesus säger, var inte orolig, var inte rädd. Minä olen sinun kanssasi. Jag är med dig. Missä ikinä tilanteessa sä olet tullut tänne tänä iltana? Och oberoende i vilken situation du kommer ifrån, du som har kommit hit ikväll, Sä saat tietää tämän aivan saman totuuden Jeesuksen suusta. så vill Jesus säga precis samma sak, samma sanning till dig. Minä olen sinun kanssasi. Jag är med dig. Sillä yksi syy, miksi tämä tärkeä asia, tämä koettelemus Paavalin elämästä on tallennettu meille, Och en orsak till varför den här prövningen har skrivits ner och bevarats för vår skull, on juuri sinun ja minun rohkaisuksi. det är just för din och min uppmuntran. Koska toisessa Timoteuskirjeessä sanotaan, että kaikki Jumalan sana I andra Timoteusbrevet står det allt Guds ord on Jumalan pyhän hengen inspiroimaa ja se on meille rakennukseksi ja kehotukseksi. är inspirerat av den helige ande för oss till uppbyggelse. Joten mikä ikinä se on se sinun tilanne, missä tällä hetkellä oot. Så oberoende vilken situation du befinner dig i, Sä saatat kokea olevas samalla tavalla vankilassa. du kanske känner dig i fängelse precis på samma sätt som Paulus. Sä saatat kokea olevas uhattuna. Du känner dig hotad. Uhkakuva voi olla talous, se voi olla meidän tilanne meidän itärajallamme. Till exempel din ekonomi eller oro om kanske våra landsgränser. Se voi olla meidän työtilanteemme, Kanske vår arbetssituation kenties tilanne terveydessäsi. eller någonting med hälsan. Jumala on sinun kanssasi. Gud är med dig. Hän ei koskaan jätä sinua. Gud lämnar dig aldrig. Hän ei koskaan hylkää sinua. Han överger dig aldrig. Ja kun me uskomme, että hän pitää sanansa, Och när vi tror på och vet att han håller sitt ord, me saamme luottaa siihen, että olemme juuri oikeassa paikassa. så får vi förtrösta på och lita på att vi är på rätt ställe. Me eletään semmoisessa maailmassa, joka on langennut. Vi lever i en fallen värld. Ja me tiedämme, että Jumalan valtakunta ei ole vielä kaikessa voimassaan tullut tänne. Och vi vet att Guds rike har ännu inte kommit i sin fullhet. Se on jo täällä sinun ja minun sydämessä. Guds rike finns här i våra hjärtan. Mutta se on tulossa takaisin koko voimallaan. Men den kommer att komma med full kraft. Siihen asti me elämme langenneessa maailmassa. Tills dess lever vi i en fallen värld. On sairautta, Det finns sjukdom, kuolemaa, det finns död, onnettomuuksia, det finns olyckor paljon vaikeuksia. och det finns mycket svårigheter. Mutta Jeesus on meidän kanssa Men Jesus joka hetki, är med oss hela tiden. joka minuutti. Varje minut. Ja roomalaiskirjeen luvussa 8, Och Romarbrevet 8, jakeessa 28, vers 28. on tämä käsittämätön, joskus täysin järjen ylikäyvä sana. Och det här är på något vis ofattbart. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Allt samverkar till det bästa för det som älskar Gud. Kerroin alussa niistä haasteista, mitä itse olemme käyneet elämässä läpi. Jag berättade här i början om de utmaningar som jag har fått gå igenom. Ja uskon, että se on yksi syy, miksi minun tulee olla puhumassa niin täällä kuin muissakin Och jag seurakunnissa. tror att det här är en av de orsaker som gör att jag vill tala om det, jag vill berätta om det här. Koska Jumala on ollut ja on uskollinen minulle ja vaimolleni. Därför att Gud är och har varit trofast mot mig och mot min hustru. Hän on uskollinen sinulle, Och han är trofast mot dig koko perheellesi och hela din familj ja meille jokaiselle. och för oss alla. Rukoillaan tässä. Ska vi be tillsammans?
Saanko pyytää, että noustaan ylös, jos vaan voit nousta? Och om du kan så ställ dig upp. Ja olisi hieno saada mahtava ylistysryhmäkin vielä tuohon taakse. Och kanske också lovsångarna småningom kommer fram här. Ja Isä, nyt me